Reka mbahe ikaze n'ikaze yihuta cyane. Iyi ni Bridge TV, nitwa Shadadi Habimana. Icyo ugomba gukora wowe ni ugukora subscribe, nicyo ngusaba cyonyine, share, like na comment, ubundi tukamenya byinshi tuzajya tubagezaho. Tugarutse rero muri ka kanya tubagezaho imwe mu nkuru igezweho mu mikino. Mu minsi ishize hano twabagejeje inkuru igendanye n'igurwa rya Onana mu ikipe ya Manchester United. Mu minsi ishize rero deal twavuga ko isa nkaho iri hafi kuba done cyangwa se igiye kuba yacamo. Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe, ibindi bikijyanamo. Uko rero deal ihagaze aka kanya ni amakuru ya mukanya rwose ku isaha y'isa moya nibwo agiye ahagaragara. Deal nibwo igiye ahagaragara. Muti bihagaze bite sasa? Ni inkuru y'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa Sky Sport. Amakuru agezweho kuri ubu aravuga ko deal iri bugufi cyane. Ni inkuru igiye hanze mu kanya kahise ku isaha y'isa moya n'iminota 20. Amakipe yombi rero ari gutandukanwa na miliyoni 4 gusa kugira ngo abashe kuba yakumvikana. Ikinyamakuru cyitwa Sky Sport kivuga ko ubwumvikane hagati ya Manchester United na Inter bwaba buri hafi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe cyose cyaba cyarabayeho. Uyu munsi rero hirwa ibiganiro bikakaye hagati y'amakipe yombi kugira ngo deal ibashe kubaho bitagoranye. Murika ko offer ya mbere yari yatanzwe n'ikipe ya Manchester United yari miliyoni 45 z'amapaundi. Ikipe ya Inter yari yabigaramye ikavuga ko ari make cyane, dore ko yo yasabaga miliyoni zisaga 60. Kuri ubu rero deal iri hafi kwegereza cyane, ikaba iri hafi guca. Sky Sport yo ivuga ko amakipe yombi ari hafi kumvikana ku buryo Onana ashobora kujyana na Manchester United muri pre-season. Manchester United yo isigaje umunsi umwe, navuga ko bazakora imyitozo ku munsi wa gatatu, ku wa kane bagahita berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri pre-season. Biravuga ko asaga miliyoni 51 ariyo agiye gutuma deal iba, kandi ngo ejo ku wa gatatu izaba igeze kure mu buryo izamini cy'ubuzima giteganyijwe ku wa kane mu gitondo kugira ngo Onana abashe kujyana n'abandi muri pre-season muri Amerika ku mugoroba. Manchester United rero ikomeje gushaka Onana nyuma yo gutandukana na David De Gea nyuma y'imyaka 12 yari amaze mu izamu ry'iyo kipe yo mu mujyi w'Inganda mu Bwongereza. Igihe ingufu rero iyi transfer nuko umutoza wa Manchester United Erik ten Hag yatoje Onana muri Ajax, kandi akaba yifuza ko uyu musore yaza bagakorana na none, binashingiye ku buryo uyu mutoza ngo yifuza gukinamo byo gutangira umupira n'umunyezamu akina. Ni deal pending cyane, kandi gushoboka ko ari kugeze kuri 90% ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuba yabaye deal done. Mukomeze kugira ibi byiza rero munakurikira iyi chaîne ni Bridge TV. Tuzakomeza kenshi tugenda tubagezaho ibintu nk'ibi bitandukanye by'ubwenge bwinshi cyane. Ubundi Imana ibarinde, kora subscribe, share na comment, ubundi dukomeze tubane ibihe byiza.